Ćao, danas ćemo pričati o prevari koja se već duže vreme vuče po internetu kako preko cheat engine-a možemo da povećamo pare na Pool Live Tour. Evo sada ću vam i dokazati da to nije moguće, bar sa cheat engine-om. Znači, kao što svi pokazuju, otvorimo cheat engine. Ovako, otvorimo Pool Live Tour i kada uđemo ovdje odaberemo ovo. Nađemo ga da je. I znači opet kako svi rade, imamo recimo 4500 ovih pobjeda. First scan, pojavi se ovdje, ovo sve je lepo. Selektujemo, privučemo ovdje, sve je to lepo. Znači ja sam dobro sam neki tamo broj. I znači odmah sam povećao seriju. Evo recimo, znači to je što se tiče ovoga. Sad ćemo ovo da izbrišemo. Imamo 875 tokena, 875. First scan. I ovdje su opet izašlo nešto. Oni svi kao ovako, znaš, ovdje. Sve mi tu radimo. Ok. Sad zatvorimo lepo ovo, znači mi imamo, znači mi ovdje imamo, znači ko zna koji smo mi level, uđemo u shop da kupimo štap, idemo u obilazak, evo recimo, vidite, zaključano, zaključat će se na levelu 11, ja imam koliko se napomenu, uzmem recimo ovaj za 2000 tokena, i ne može, znači evo 2000 tokena, ja ispade da imam ovdje 99,9 miliona. Znači, nemoguće, prevara. Evo, recimo, sada ću vam pokazati. Kada uđemo u igru, evo na 10, kada uđemo u igru, pogledajte šta se dešava. Evo, recimo, sad ću opet restartovati. Da vidite, opet, pošto neće sada uđe u igricu, da vidite, opet, znači, kada se uđe u ovaj Pool Live Tour, isto kao i na početku 4500 pobjeda i 875 tokena. Evo znači jedan dokaz da se preko cheat engine-a ne mogu dodati ni pare ni pobjede u Pool Live Touru. Hvala vam na pažnji, lajkujte video, subscribeujte kanal, doviđenja.